Kwigiro bwakwa mulithiria wa Meru TV Jumaine kunitite na mbere boya iri tariki 6 mweri ni 5 mwaka ni 2025 kankwa twegeni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na mubunge wa Marakare Kembiuki na wite ati maoni ya Kenya ukoni kigina kia NGCDF kethira ni kibatire wekirwa kiri katiba ni yetete na mbere kudranwa kulokene babanganitie bo ya bunge kutenga kigina kema senators kya kobwedia oversight county nation kenda kutiira mbesa cia mwingine siotumika bora kubatere haproto kumedoni mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo. Mubunge wa Marakare Kembiuki natongoreretie mubango wa kwitherania maoni ma kariba gicigo mbunge giki giake wegwa kariba baiba gwitigiria NGCDF kuthongira kigatiba na gutuika watho ndeto muthayo jomundi irari kuria antu ba Mara antu ba Tharaka Nithi county na antu ba Kenya ni bugwitikiriria CDF twikire kigatiba kenda bukoti ya mwile ati CDF ni kinyume gya katiba ituka tukumba gutiriti mulimo jo nibo kwenda CDF yendelee kaya kwenda CDF itikaendelee iyo ni agenda to muthayo jomundi na ndarikeria maoni mantu ba Mara constituency ni bakuga yes CDF ni abata muno yakinya ki mauntu magi kithomo gwaka masukuru kwa mauntu mambasari mauntu ma gwakata ato gwaka high court to gwaka police headquarters ne to gwaka KMTC na ningugiria antu ba Kenya kana wananchi wetu batingi mukuru bagiruta bebo agakiro mwora ukurikia thoni gikia kionekana kugwata mbaru itwa riri araba ingi bago bonekanite kuga NGCDF ya Mara nithiritwe gitethia nene kithomo the support NGCDF ethirwa igitonywa gi constitution kana gi katiba nonto so far ndina experience ya boria mbesha yujo mbete gutethia first of all skuru ya muraga kwambiriria nonto ba support ya NGCDF twena na bainge baumete backgrounds iria itekweomba muno kimbesha na NGCDF ni etedetie anabau gutwika ritendi shukuru muthia ni Kare Kembiuki akiuga kwithirana kwa maoni mamakinya iba kwenda kunenkera senators ba Kenya mbecha cia oversight kiri thirikari cia county iri njire moya gutigira mbecha ndeni ya thirikari cia county itiratumika buthuku ukadwithile for kenda senate to be more effective ni bakwenda facilitation muntu kadwithile o mwaka Kenya mbesa ile go transfer wa kuma national government to the county government ni more than 450 billion lakini ula kadinga tirira ngugeira senate counties bo gutabagarutani baliku nyombe unile gutuguta senate na tukone to create fund ya ku facilitate senators kumba kudikuna include oversight onanguji to kwalimanto manji CDF tengo gya mujumbe kuja utuka nwako nenka ni acheki kana no atia e ni fund ira ankada the constituency level na tuwe mpingu getu ni ku oversight wakikisha that the fund yani kumba kutumika wega ida okukira report ya auditor general na babo kulingana na audit reports kugula likewise send to kadwe right now kudi county by county bakiumba kulumite la kudinga tiriria wega expenditure ya mbesa ya county na yo kadio idre ni gutura kwena changamoto na nyo kwena proposal eu ukilita small fund ya kumba ku facilitate senate na yo ikamba kutangugia au kulingana na mandate yao kikatiba kiripo tera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita Murimi wa Mbogo. Bwa sana Murimi wa Mbogo no ntubari botu na njira inkinyaneru na kariba kinisa ndoreri ni bakuromba thirikari ya county ya Meru kubenjera kithima kia Rwiro kunyoni kenda kuthire Kinyamara kia Rwe kirakiri ntere mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba na kulikithia ali na turi wa kinisa ndene ya kuka ni na thu rutene rwa Igembe Northi ni baumirite na kuga bo ni barikanwe ni thirikari ya Meru County nonto bwa kwithirwa guntu gukuguterwo jirwa gukunda Rau marwero magura ya kotasie na imbeca ndaura acio na oterwero githima twona tue tugenjerwe inya kitakundirwe twero kiuturika no terwe twanyukuo batu eriende ne kinja tutetwe kuno batu tunyarwe tamani na enono ko ngombe jitu nyane kinanduba
kuma utakina nduba ng'ombe tumara kumaruke thaa 12 tikinya kwa thaa 7 kina nduba kuchoka inje ng'ombe kinya kuno ndengeze leile jo tuku ukwacha kinya mbitiko ya ng'ombe 5 6 10 bakiaria bariuga boi bakuromba thirikari ya Meru County ikinya guntu guku gwitawa Kinisa nikende komba kuba kuthurira ithima bya ruji na bo kinya babombe gukunda nonto kithima kimwe kira kia kuthurirwe nikiaumira ruji rwa Chumbi na ng'ombe akikunda kuu kuntu bo butikuoneka kiri anto nonto bo batigukunda ruji thina irwo thaa ituri ura thingi 40 mutongi yumwe batu tutiona inyero kunyunanga tuketho tuna 40 ukiura rwira ontoro imbecha tutithamba no twira no tutethie maxi tutuciona na rwiro ing'ombe ake ciunya tukaugo tatie rwiro unanga tukaria muntu abikibiki twamurainya manele mitongile ng'ombe chetu igura thina yeta gururu iguraya batu kunagwa tutura rwe thiringi thate mutongi kana twatangima rwe ambura murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Kinisa Kuka Mutuati sana murithi wa banonto bariboti na mbe ombidi kumaburi barua batina ngoi nonto thirikari ni yabateanirie onto botomete batonya kiro tumiri bonda wasiambogita na kinya wagagia bokaria mwendo laiboni na kulikithia mbeo mbethe kuma gicigo mbunge kia Bore ibetete na mbere gutariria buraba mabobo tonya kire wagagia nonto batena ngwe cia kurita araba ku atongeria ba kaunti Meru ibaba utaterie mongo buruna bakaraya kabate baicie ari jesi nyinge tukirukira twita youth kintu kia mbere twe youth so jobless na kwethwa teka tutithomi kwena youth baba ingi bathomia no witness nani bamametie baruga nyomba mtu ena certificate yewe ena diploma yewe lakini onto kwethirwa Kenya etha ikenda wona ngugi no nginya ogure ngugi iria tweta Manas Youth Foundation turiuga atiri utekwete ikugura ngugi kairi onto uno ndamwe kwendia toua katuiye tuikie sauti yetu kamemene tuikie TV-ne tumiturie tauni-ne atharani buru antu betu ibukona injirene turi tauni-ne maritati te hatuichithite kamwithono wa TikTok tukuthithe tumantu twetu nikenda thirikari yikue mutumantu ethingia naro ri baba buru ngwitikia Kimiru no kiwata pio baba buru Bore Kisima Wandri kwena thine vijana ngugi nonto obura mwenzangu arikia kuua kuge kwithira gutine ikwachibi kunjona hara mwithone umenye na utaonine plotine kirae nkura nguo ugichoka kwanikere ngikitire ngwikite ngasi eko ao wichoka ngina rifilire kubwa wetu ama viongozi wetu wametunyamazia tukiwa kama youth tunajaribu kutafuta usaidizi wao kinto kiambia no ulingire mheshimiwa thimo amwiri tukwenda tethie tweta youth kinto akuandika ira maybe no andika kwira ndeina miti koloki mbeo mbethe baba riwangwira nene baumba kuritana ngaweta kwenje ikwaci miunderere mwithone asiate ubakarethia barua minjirene ya sikari baturabe kionto baingero imathwani ya mainge no ciukumia kiri wagagia bokaria kiromba thirikari ubachwira ume na mpoibura kukumbika Meru County kana na arere yonthe nyende ne Kenya watoto wamekula shida sana mwithone na ara kukatuika gutikwa chibi kwenjwa watoto wanashidanga huku listi antokinya batano akibagethera bena ba listi ine munene onto yeta kwandika hanto 50 kwina anto batano bakisima wandi ba shua mbeti bau bakandikwa toke aweta pole pole ngwete kia tukani ya thina ekwithirwa vijana utingu bakona ni kurura tu na witakia choge wita kwenje ikwasie lakini nanokuelewa season kwa chini season ethira tuchoka ringi kuria thina no chumburana na betu bakaga ngugu ntugita washoge wanashidanga pale kwa uwanja wakilala so itoterwe na so tunaomba ngugi ke especially ke youth betu ba maritati Kisima Wandi barabara ya awana kazi kabisa batina ngugi tumi ngugi kathira mwitone batina bamami gitimene kana barabara ene beterete ngugi reportera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni mwanya mwende wala iboni nonto baribotu nanjira inkinyanero na tongori kadomba kuma ntere cia Tharaka ni bamenerete akaribara betire kulunga
kwa ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ntuku ya Jumamosi. Kuringana na atongoria ba barua akariba kaba kunyanira munini wa rais Kithure Kindiki nendeni bakuromba akariba Tharaka kwa tambaru Kindiki. Ipato kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna. Kurionga wa gikundi kimwe gia antu kumaga gicigo munge gia Tharaka kuthiwa Munyoro kwa Rigathi Gachagua riongire Jumamosi tariki 3 mweri-ini ucio wa 5 gotithojeretio na guthuna ngari mwanya mwanya kuma ntara-ino cia Tharaka tira no ntukwi mantu tuonire na tukwendelea kuona itwetangirite lakini mantu amwe kironda eke na gikanenea na kaba nakio twagicereria ndawa mapema no ntukuri section ya antu ba Tharaka arako kanyereka pai kuinirwa geka mbere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu akitu anyirite kuona ende antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu ba Tharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona antu wa Munyoro ki Tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthiko wa Munyuru so nuntu bwaigi mono ukaumaga kagita kara Tharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro kiuria kinene kiri gwethero kumane na ndiongeno kuri gintanto ba Tharaka bakethero bakiona bathire na guro waba nenkere mbijo baturetere ngiotie gintu bogi ibayiri batureterete turi antu ba Tharaka antu betu antu bo bathire na guberwa atiriri kagita kari ogo turi antu ba Tharaka bomenya bobo gakaraga na bobo kathijaga no nturi tukamerithia antu kirimo twina kyo kia Tharaka antu bakamerua no tutietegeria mugongo gwetu gwendwa na antu babange no ntu bwanda kwenda kuria antu bara bathire ko Munyoro muno tababathire goro imbie no baretere Tharaka imbwao ibarabara ya rami university baretire indengo chieto barerie ikawa yetu kofi yetu kanimira ya ruaja na araja betu bameru imbie no baretire kabiogo bio turiagari wento bonire baretire goro kwa wento bonire baretire go bakwe ko Munyoro kwa winda chiago bairete na kwe mana beto ba Tharaka ibatio kama twinda kana atongoria baba kubanga anto tafadhali miabwenda gutumira wananchi mukwenda gutumira nanto na viongozi baba ngiba gutumira nanto na mothia bagitariria bobo gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro na antu beto ba Tharaka gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro buruga na antu bambi antu ba mwicho kuthi ko Munyoro turuga na antu ba Tharaka tafadhali no ntumbiyo twina mwana gwetu ara tuturite turombete Murungu bakira mara kira mari tukinyogora ki Murungu na tethire twakinyogo number 2 in power in the land nkumaga mono antu betu na arajia ndaburomba tafadhali katugo twina ngwata no tutie kuringa mwana wetu ndiguru taino ara tukinyete itutwera kuromba taniondo theta nkarutha fasting nkirombera Tharaka tutuma mwinduni Murungu atugwa kiao atonenkera Kithure Kindiki arutete antu goko babaira na kwa Munyoro yuweto Munyoro eri ndarira barare na eronda ibakwenda kuraga kana getu na no ntu nati twi maso na turi arombi Murungu we wondarira na eronde gwaku tafadhali cokeragu tio goto kwene na itokwene na itorombete Murungu na Murungu atwigwa Kindiki atwika munini wa president twire atiri no ntu Gachagua narari gitini kia deputy president for 2 good years narugamire mugongo wa Tharaka na andikite mwana wa Ntang'ania kana na andikite mwana wa Chiang'ania irio tukamenya gwobuga Munyoro nendete mbi Tharaka lakini kwa mianka enu yiri gutie mwana wa Tharaka andikwa gutie project orwa turetera ndeni ya county yetu ya Tharaka Nithi kana county yetu ya Toribeto Meru county lakini ende thaino engato nonto ya chiake chia ukabira agachoka gukuyagiria antu bara batero indataga kware bakathia no kwendia mugongo gwetu the timu yago enu bakuthikurikana kwago Munyoro ya ukabira ikutha mono
bamenye Kagita kando agakinya tukaumira na Ikotha tukauma na Banda tukauma na Merio tukauma na kionthe kira kiumagwa nakio tutietegeria tutunywa yento kira tugwete kabi biwandu bate bogete iria tutunywa umagejiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara Waiguna. Riboti ya Ndagara Waiguna yetu kinyithe muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo ukinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kayore ni tharimo bya murungu mwene nya bitawa Tiri Mbabu.